Khambai, will also in media friend or no. Tini Kaisasi Central Committee but affected leaded by Eto Program Hanai, Lord Satarangi, Judas now in Pudiburo, in the district in Kasan Africa, all things another project. But the attending Vice President, Sinisat Disnokato Lumadia, Haimanda Pejak, Sini, Party attending Vice President, Hegaba, ex-MLA, Tamu Motomani BC Chairman, Sinisat Sindu Sonokia, Haimanda Pejak, Sini Adisani, Central Committee President, Sini Koromono Vinta Somatia, Haimanda Pejak, Sini Youth Attending Vice President, Sini Koromono Vikul. Bolong kali job top division ni sini presiden sekretari sini district ni pasta division committee ni presiden sekretari tini orang pemandan saja tini no es meet family division ka jadi central committee by India sejak mana 4 तारीख को टिकरलेट awareness campaign है कबा program और program में training गई job top district ni sini Tibralena Hamjanai, Tibrasana Hamjamai Ramasuk, Operation Mississippi number Babago, Hainai, Satari November, Chini, actual number, Yan Chowa, Chini Ompini, Gila di Mado, Orozini Kasha, Tibranas, Eones, camping the program Maros in Somsanai, no job no, Chini, Chini, Jara Tibrasa, Chini, I paid in Tibraleno, on the Tomerona number of program of Haimanza Mamagi, no, Vijan on this room. Program of Chennai Jini, Pulavas in the chapter in November, Sini Agotani Simiri, Sini program Chennai, really in the Hoke, some program Chennai, really the Bore, Sini, awareness Nipotation Kanai up Grandi. Okay. Pugu Jini, Jati, and identity, if we then investment is an identity, the other knowledge of the money, or get the kindness of Haina High. 4 तारीख नवंबर इसमें जिनी कौनती सुनो डिस्ट्रिक्ट या सारा चिपकावा आता डिस्ट्रिक्ट नो सेम समय सेम तारीख नो अवेयरनेस सेंगे रजनाई से 4 तारीख सुनो हाय तिब्रालेन आंदोलन पारा अवेयरनेस सेंगे रजनाई ममा हाया जिनी तिब्रालेन कौन थाई जों सारा बसर जिनी जे आइडेंटिटी दंसार सारा दिन नवा आइडेंटिटी कासा sudah identity ni dimana sekarang tibrasa unis trade ni oh kasih diman sini sekarang memang yang menanggung ini no identity di hadapan nulis ini kokono ba dinding kokono ba agak tolak kokono ba sini grounded in hoite sini awareness kai tambo to tangla ni ke sengtias agos ni jetu sing agak tolak ni pai mana kore omo 4 tarik sini tibralen awareness campaign sengi rezaka ni sekarang hoite 4 tarik sini no proti district awareness management in district level dengan OMPD kena demaro और जानकारी दो संग आना होते हैं शुरू कर देना हम बात